Langbu kolong training of youth in youth wellness positive lifestyle posike kepadopon. Thongnong English High School polling station living along village tour program kedengpon. Indeng trokya bersir keba phong SABF ningkana segme pi kepadopon. Dongka mukam hawar ardu ke kang niwarson ronghang hem sining richo barithe bari yarna mase karklipon. Zero point ram terang rong terot hemalongta barithe ketok kepadopon. Thang ni phai grip hopen ke asam along corona bur pen kachere nangji aron doan sorkar pen pavipon po. Thang ni phai krege thamarni langbu kolong training of youth in youth wellness positive lifestyle poseke Dipu Athletic Academy atum kacherap dun pen Nehru Yuwa Kendra pen patir piponsi kado koe bang trok kebari sojang afan seke kipipon bang so seke kipialong tok bang pherangke Joy Singh tok bi sikaring hi SDO PWD department Masters Games ke haiduna bang phi pukhilaing tipi nok jirong pi sociology Ranjit Paul Rat Cyclem bang atumsi seke lapen bidi sore kipipon. Kedam tangason polling tinlong kamri damason thak sipatumi servomu polling station lapen thongnok English High School polling station living apartment sar therong pierong SGB Pradip rong pi hemalongsi padopon. Mealong alhisar poman pen KCM Jagat Singingti VDC Chairman Riso Singnar number inquiry hini Surupathar MSC constituency Lokhiram Rongpi Mei Phu Surupathar Mondol Committee Hunaram Singnar Kongchun Bang Surupathar Mondol Committee Anil Tokbi BJYM Kongchun Bang Penceng Lok Penangan ke theke dingatum chetong dun non kebang JMC abang phukile ka phansitame kecheng si lak isi adun thu suri trok kebra phola pen ki thomang deng suri phoke pajir ponthuji puta pini labang so melong wai dak pen jai tekang ningkan ko anlone nombering ko rahini surupathar constituency along EM kawe bonta non ningkarong alam thekela henlo donatum ningkan phowet angbongsi Jawaharlal Nehru Navodaya School long dunlo cultural complex pathua klam la pen towar chetok kilometering ko so se long dunlo laki BJP Sarkar mati ruling party along kachepok runthek alelo lasi nona phong da pahai thule thotsi an so se kaching thorowar sai chodeng dun thunangpo athe Congress ningkan ko anlone ruling of kedota piniar ni Surupathar constituency arlo kemesen kaching thor konat lokedo dosita tang pa memesai de lasi mahudunang ni non kapre ka songa tumpenta ili tumalong sinang chepok dun lo pusi mealong alhui tumpen ningjepon hard at home fast rain coy la si living ke hard sidu la sa presence ke tila puang ni radan do dan home fast no ne phone ang tu moment election ni dok an chu chu loi la de ya Apu dah berasa tak jok cedek pun dia nak tengok. Ini ke, dia betul warna. Anon ke, non emisi election hura bang ke. Ning than lo first ke dam aphan bang ke. A percentage am isen ei. First ke dam aphan bang lage si. Second ke duna tu khan ke suri trong ke bra pho. Third ke duna tu khan ke suri phok ke bra. Mililang so Baptist Church Balipathar Dilaujan Karbiang Longalong kedam tang ni phai kresiar ni pen pang cheng pon sipini kijut siar ni hok ponno bang so indeng trok kebra sir kep safa pani area Baptist Church Fellowship mate SABF ningkana segame pi mesen pen si pachon ponlo mealong alhisar poman pen Surupathar MSc Jagat Singh T EMKC in charge higher education KSA me phu Simian Rongphar
Professor Miging tikathar pi anparta ongdung man pengke theke dingatum chetongdun Malong Jisu Kristo mate arna malam jumesen pen kachetongdun Reverend Pastor tumpen than mumpon Malong pregjam mondoli Charles pen ta chetongdun si Mayardi pidun Malong chunbang William Singnar Mei Puaron Terona tumpen chepahem puponsi Meing Samjin pen pachun pon Pinidong kamukam hawar artu kekang newarson rong hangai hamalong sining richo barithe bariyar namase karklipon hako phusar phisara kaipen ikipite kangarona tengpensi pini klempon lo kurusar kithana tengke womur vokana bangke meiksen lapen non kewang jiar ni thangnat kasik sagawe jipusi pachinipon bangso se karklelong imbe mate habe KSC amateur kacheteron pi manpeng ke do rong asar burtimen hemai basapo klengsar po sonjoy terang lapen klengdun boronson ing tiatum chetong nun si mesen pen pachun pon Ningkreng apolote aron barim kiremakar biatumke hemangtar kache sai mate arna marni pen kache pameamo kedeng apolo lason si non walam kar biang long adang pialong ta aron bari matumke chujun mate barit he aphan ke thok kijir ke padoba ma birta nilitum longdun lason si thang ni phai krek thamani borjan havar mate constituency angkang 0. ram terang rong Lawrence teron hemstame chujun mate barit he ke thok padopon lapen pinengke abu phong ke pachoklo la solong rumu bukan toan ning kareng no thai pusi ni tuma pherang ke tuma phan nang pachini dun piniani dak 0. ram terang rong Lawrence teron hem bari cethok kecejir anam the ani the jepame bomut bukan mesen lapen anam ke the abu phong ke pachok lo Aburokrem joine sarkar pen aburokrem kachere thek jia phan rada farman kaike ta ason ki kroinang jiaron mate SOP pangdaksi rada tum kake aokche komrom si theklonglo bonta non ke rada phan sarkar pen birta ke me pitanglo corona wor ki clip bo majok sarkar pen kedeng corona wor pen kachere nang jiaron mate SOP doan non ke sarkar tum pen pabedet propusi Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma irue prang pangdaklo lapen thang ni phai krege thamani ame thang Facebook page along sitame pachini pontanglo mantune ke night curfew mate ajomuni chingprom longle mantune ke hithi dam longle mantune ke me theita bilongle mantune ke corona ing prim envek nangji mantune ke adang hinia gari longta bang ni che thap longle pupen chenglok ason sonaron sarkar pen pangdaklo thang ni phai krep hopen ke Assam sarkar pen airport railway station lapen se ka chelang hemalong COVID-19 ka test nang vek apot non ke kenang sot kalilo lason se ajo armu kaching prom long le mate night curfew chardom chardia hem made he pen chenglok kapre galong rat kaching prom long le aron anta non ke abe popusi siam hin pen pachini pontang lo